UMLA ka South Shillong Constituency Bah Sanbor Shullai ha ka sngi Balang leit rakhe ka sngikha da ka ialehkmen bat ki khynnah Khunswet jong ka Rilang Children's Home ka badan han Nongshiliang Nongthymmai. Bah Sanbor leit ialehkmen bat ki Khunswet ya ka jingdap sanpu prasnam ka jong ha ryngkat ka jingdon lang director ka Rilang Children's Home Reverend Father James Triniang additional SP traffic ka East Khas Hills Bah Mac Joel Marngar bat kiwe Lapin ipu iping yang ni jing rakhe sngikha da ki jing rwai na ki khynnah Khunswet pada ka jing od ki sngikha. Bah Sanbor rakhe ka sngikha la jong ula sam kala de ki jing ais ngobha sha ki Khunswet ki Nongpnyat ki Nongthymmai jong ka Rilang Children's Home bat kiwe. Haba ajing kren Bah Sanbor ula ong banadu badang khynnah umju pulut put ban rakhe ka sngikha ka jong bar ula ong banya ka ba khawai da ka ba pulut da ki lak tingka kan bhashbun ban rakhe ka sngikha da ka ban no asnyang shakitu ki badan kam ya ka jingyarap halor ka jing karpat ki bor pinya jong ka Rilang Children's Home ya ka jing dan kam bante ya ka basketball court Bah Sanbor ula pin bana ban ai hinyau lak tingka banchna ya ka ni ka jaga ialehkmen. Lada na so di lada na celebrate lesi ko magi hol be kilut ki khatam arpurak kapam kadi dekata de jimun jipur khat jonga hagating yagan ti jonga ba paling berat kai tu biasa contribute na berkata jimun kam jong sei kam tam itu di buat na garungi produk prosuk bedan kam mo ibuna ibadon kam sisa kamu produktif jadi jin kam joki tengah ngaji iala nabi abang travel sabar tu pasti kam tak offline tengah tu ikut ki holy books bagi orang ngaji buku berfis te apor banga travel offline ngayu ambil time mangan pulih te kini ke holy books kalau dengan Bible nak Ramayan ukuran kita kurang rancang ke Tripatik nak apa tentang buku kamu dia Aku belum parah, ane kita lagi kita boleh kita nak Balang lebih dan lagi nyam lebih dan Hindu Kristian Sikh Buddha sudah dulu. Tengok sok naik boleh yang presentation jadi parah main air itu ijian di kat lagi hati apa struggle kat lagi apa sih ya kecil mau nara sampai apa tu ya wah tu boleh tu nama lagi itu mau jumpi kadang nama tak siap tu boleh lamun iyo ya anu bukan ni iyo beristirahat dia ngasutrak cipu dah pun tak tiba nggak celebrate ngam celebrate lagi hol ngam penting berput ngam celebrate tapi kadang-kadang habis moment in my life